U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno ima 900 pravomoćnih osuđenih osoba koje nisu upućene na izdržavanje kazne zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta. Izjavio je federalni ministar pravde Feliks Vidović, naglašavajući da je neophodno uvođenje alternativnih načina izvršenja kaznenih sankcija kao ekonomičnijeg načina rješavanja lakših kaznenih dijela. Postojeći problemi prekobrojnosti u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nedostatka finansijskih sredstava ne mogu se riješiti izgradnjom novih zavoda. Stoga je ministar Vidović naglasio da bi veliku korist donijelo uvođenje Instituta rada za opće dobro na slobodi i kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom. Osuđena osoba koja je na izdržavanju kazne na klasični način u zatvoru, da federaciju, federalni proračun košta trenutno u nekom rasponu od 80 do 100 konvertibilnih maraka na dnevnoj osnovi. Dakle, to je cijena koštanja dnevno po jednom osuđenoj osobi. A ukoliko se implementira, ja se iskreno nadam da hoće, ovaj način izdržavanja kazne to bilo višestruko jeftinije. Čak imamo nekih primjera u zemljama koje već dugi niz godina implementiraju taj način izdržavanja kazne, da su troškovi čak i do 5 puta jeftiniji nego što su na ovaj klasični način. Radna grupa angažovana na uvođenju alternativnih sankcija već je definisala temeljne pravce prilagodbe važećeg zakonskog okvira, te će se nacrti određenih izmjena i dopuna zakona kojima je regulisana ova oblast uskoro naći na dnevnom redu federalne vlade, a nakon toga i u parlamentarnoj proceduri.